Gikundi gya kumenyera Miithû kia CFA ni gitaririte kwirutaniria kwao kiri WAANDI bomete baugite tayari nibaandite miti NKURUKI ya milioni 2 na nibakuria thirikari gutega kwirutaniria kwao ni ara baugite bakagwatana na ikundi bingi bia matura kenda gutigira nibakuona uguni bwa WAANDI miti eje. Ikundi bila bimenyera Miithû ndive CFA na ndibijite amwe na kwambia wonjorithia botigiri bakona Miithû na bakimenyera Miithû ara muthiro na robe jitamwe nikenda kurikithio BUBU atongeria tuorania nande no tutucokeria Miithû ri what next twambiria ira igwitwa nature based enterprises imwe irije nande turiona arua ecotourism nonto ecotourism igintu gikareta mbecha kiumbe kuandika antu na tukimenyaira Miithû nonto ituije mutejunde jura twaandite tutikwenda jugitwa kwa wikyo gitumite twambiria kuthugania imantu jai kujange jombo turetera mbecha tujau na ndi antu aja tukethera twina muthemba jwa utiri wina weja waigua kunogoka na family yaku weja ukanogoka tukethera twina guntu gwa kuji enjoy tukethera kinya mwisho murungu etutethaia tukethera inya twina conference so na ndi inya wina micemania yaku ukona gikaro na kinya tukethera twina mithemba ya car wash na mantu ja maingi so nguire nyingi community ritaga kainiri twire iraba twire kurita ingoge ya volunteering so na thirikari yo na ibwega batunenkere areas kenda tumba kuthithia activities yumba gutethairia community ki mantu jangi kana kuendelethia maisha yao ya community. Amna BUBU MC wa municipality nwe kare mutethia areas tugite turenda uthithia tourism sites na rindas babo ndi tuthiurunkite abo tweta Kirita forest tweta Karura forest tweta Kapundunda tweta na Ngaredare na gintu kia tukwenda uthithia turenda uthithia resource iria akuru youth paketha bakiona resources from the forest. Ororo mo ikundi bibi augite ni boga thirikari na thirikari county kwithurwa igikira ikundi bibi na miti turone president Ruto akiaria manto kwanda miti mono athira ku antu baandite miti Kenya na bateja recognized CFAs especially upper Imenti forest CFA itongetwe na atongeria ba nuntu for the last 2 years itumbiti kwanda more than 2 million seedlings kintu kiura kiumbi kura thirikari that itubati kuthwa na attention ibati kujukiwa ikaretwa kiantu batu kona na tatumbo kiria ki project ira bakuthithia na tatumbo batethia thiba kumbothia project je almost 3 million for 5 million bagi contribute magana jairi what is it the government yothithia gikundi ja bibi kenda yumbi gukira na nandi rwa rero runkwenda twita twambiri nya ki assembly na rwa ngwiri twina mheshimiwa Ken kenda tumbi kuona na tatumbo tethia aciari betu bara bagwita ngugi nene jiu cha kukonsa unikira mpomba kwira CFA that as an assembly we support the initiatives non tukwethura bombete kwanda mutejo momo milioni in the last 3 years tigintu kidogo na inya kugwatithania community komba gwika resources yao na antu bamwe baitango keje ikuonania murungu ara munabwe na bwe no tongeria BUBU na ndiro mbarao ni thirikari nene ire county na kinya indi wega gutigiri bakuja amwe nikenda bomba kubatethera kurikithia mirandi yao ni amana kunenya bakumenyera RIERA NKURUKI na ndi tukuromba atiri ja CFA itukuromba atiri antu bau bendaira community yao mantu ja mega na kinya thirikari yetu e Kenya na amo na thirikari yetu e county batutethie kenda tumba kurikia murandi jo nontu ijo murito na jo athira tuketha twina faida na kinya community yetu iketha ina faida na turingienda antu bara the nature lovers na antu bara bendekeke mantu jaja antu jababu ya mindria thirikari either county kana the national na well wishers na donors bara bomba kuigua like they can support this project they request kiripotera uri weekend betambo tuli Muriuki.